Bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije nuko bukeye ku butaka bwa Kongo. Intambara ikomeje kurushaho gufata imidugudu itandukanye, intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya. Ubu amakuru aravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu amasasu azindutse yumvikana muri teritwari ya Walikale. N'urusaku rw'amasasu aremereye, bikaba imbunda zidasanzwe zirimo kumvikana mu gitero gikomeye cyane ingabo za Kongo FARDC zigabye ku birindiro by'umutwe wa M23. Bikaba imirwano ibaye nyuma yuko inyeshyamba za M23 zikubitiwe ahareba Inzega zikava hano muri teritwari ya Walikale, bitewe n'uburyo ingabo za Kongo FARDC zimaze iminsi zifite umuvuduko udasanzwe uturuka ku nkunga barimo guhabwa n'ibihugu bitandukanye. Murabizi ko Ububiligi bwamaze kohereza abasirikare 500. Murabizi ko Uburundi, Wazalendo, FDLR bose barimo gukorera hamwe. Amakuru avuga ko ku wa kane inyeshyamba za M23 zirangajwe imbere na General Sultani Makenga zafasha abasirikare bazo bose bari ahangaha Walikale, barahava bahungira muri teritwari ya Masisi. Binavuga ko uku guhunga kwaje gukurikirana n'amakuru yaramaze kumenyekana yuko ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa barimo gutegura ibitero bikomeye cyane hifashishijwe indege yo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse na drone. Mubizi ko mu minsi ishize iyi ndege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yanyanyagije ibisasu biremereye ku birindiro by'umutwe wa M23. Yanyanyagije ibisasu biremereye ku birindiro by'umutwe w'izi nyeshyamba za M23. Amakuru akanavuga ko kunyanyagiza ibi bisasu kwaje gukurikirana n'amabombe yaramaze iminsi arimo ararundwa mu misozi igiye itandukanye, kwaje gukurikirana n'amasasu yaramaze iminsi arimo arashyirwa mu misozi itandukanye, dore ko kuri ubu ngubu ingabo za Kongo FARDC zamaze gufata misile, zifata mine, zifata grenade, bazegereza umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, biteguye ko isaha iyo ari yose hashobora kumvikana guturika gukomeye cyane. Murabizi ko leta y'Kinshasa yamaze gufata umwanzuro igaragaza ko leta y'u Rwanda ariyo iyitera inkunga umutwe wa M23. Ibyo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma, runagaragaza ko nta nkunga n'imwe ruha M23, ahubwo Kongo ka icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zigizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994 kugeza magingo aya ngaya. Bagikomeje kwica, bagikomeje gusahura, bagikomeje gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Nyamara u Rwanda narwo rwamaze kongera ingufu mu bwirinzi, runagaragaza ko rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaturuka ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Amakuru kandi akomeje kugaruka n'ibinyamakuru bitandukanye, amakuru y'agahinda nuko magingo aya ngaya umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda yamaze kwitaba Imana. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana kuri uyu wa gatanu tariki 4 Mata 2025 azize uburwayi. Urupfu rwe rwatangiye kuvugwa mu masaha y'umugoroba wo ku wa gatatu, gusa nyuma biza kumenyekana ko atari yagashizemo umwuka nubwo yari akiri muri koma. Ahagana saa 2 za mu gitondo cyo ku wa gatanu nibwo Alain Mukurarinda yashizemo umwuka, nkuko amakuru atangwa nabo mu muryango we abivuga. Inkuru y'urupfu rwe kandi yanemejwe yamenyeshejwe n'ikipe yatsinda batsinde ikina muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri mu ibaruwa yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa imenyesha ko itakitabiriye umukino wa shampiyona rifitanye n'ikipe ya Gicumbi FC ku cyumweru tariki 6 Mata kubera urupfu rw'uwari umuyobozi w'iyi kipe. Mukurarinda yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal aho yaramaze igihe gitoya agiye kuvurirwa. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu itangazo rimubika
ryasohoye byavuze ko yazize guhagarara k'umutima. Yagize ati tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije Bwana Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yari arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal azize guhagarara k'umutima. Guverinoma yihanganishije umuryango we, inshuti ze n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Mu Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukurarinda nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Mbere yaho yari yaragiye akora imirimo itandukanye irimo kuba umushinjacyaha mukuru akaba umuvugizi w'ubushinjacyaha mu Rwanda. Ni umwanya yavuyeho muri 2015 ubwo yasezeraga by'igihe kitazwi muri ako kazi ka leta. Nyakwigendera kandi yari asanzwe ari n'umuhanzi w'indirimbo zitandukanye, ibyo yakomatanyaga no gufasha abahanzi bagenzi be mu ndirimbo zamamaye yakoze, harimo nk'iyo bita Tsinda Batsinde yaririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi, Glory, umunsi mukuru wa Noheli, Murekatete n'izindi zigiye zitandukanye. Mu bashenguwe n'uru rupfu harimo umuhanzi yazamuye nta muntu n'umwe wari umuzi, uwo akaba ari Nsengiyumva bakunda kwita igisupusupu, waririmbye nka Mariya Jani, watahwemye kugaragaza agahinda avuga ko abuze umubyeyi, by'umwihariko abuze papa we, kuko uyu Nsengiyumva igisupusupu nk'uko tubikesha ikinyamakuru yavuze ko uyu yari nka papa we, kurya, kunywa, kwambara, abana ku ishuri, byose byari we. Ariko ashima Imana ko uyu nguyu yitabye Imana amusigiye abandi barimo umuryango we ndetse n'abandi bari basanzwe bakorana muri timu ya papa we nk'uko abitangaza. Reka tugire ati amahoro y'Imana n'imigisha by'Uwiteka bibane nawe kubw'imirimo yakoreye ahangaha ku isi. Tukiri ku makuru akomeje kugenda agarukaho hirya no hino, ubu amakuru aravuga ko abaturage batuye i Kinshasa batangiye kurwanira mu mihanda bitewe n'inzara irimo iravugwa muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi magingo aya ngaya hari amakuru akomeje kuvugwa ko ingabo z'Ububiligi zaje ku butaka bwa leta y'i Kinshasa zije gufasha FARDC, zatangiye kwicwa, zirimo ziricwa buhoro buhoro, zirimo kwicwa gake gake. Ni nako kandi Amerika yijeje gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo cy'intambara iri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Colonel Kayina uhoze ari muri M23 yasubiye mu ishyamba. Amakuru aravuga ko uyu musirikare yamaze kwataka ishyamba, yamaze gusubira mu ishyamba nyuma y'igihe kirekire. U Rwanda ruri mu bihugu Trump yashyiriyeho imisoro mitoya y'ibicuruzwa bigomba kwinjira muri iki gihugu. Ni nyuma y'uko hagaragaye urutonde rw'ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gushyiriraho imisoro by'umwihariko ihanitse. Reka tubashimire inshuti bakunzi bacu mukomeje kutwifuriza kugubwa neza, natwe tubifurize kugubwa neza. Nkusaba wowe dukurikiye bwa mbere gukanda like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu ukayakurikira 5 kuri 5.